Talo falava Samoa le tinu pele le loto le ganga ma le fa moe malo le folau manuia malo le pale malo fo i le tauatai malo le fa to le lilo maiava pe o le tala i le laulua palau li besatu pa idea i le nei fo i vanga o le fiafi aso lua se furu le mo le masina o Julai lua whenua se furu le lua ai malingi mai lo mati munga mtua te tele lava ya matou i au kilani nei Iyo e fai o le malulu o le longa se me tate whaapupu usolo ai ia ai toi la lango mai mati munga ua matua le vialua ia e fai se fe au na o le nofo lava i tutonu o le potu pa tutonu o le mawhanawhana o le hita i tutonu o le fale iyo e pa wā leo le tu ai ngā sikaili ono maua i tu ai ngā so whabendei ia le tau au no fole leo siata whale malu i o Vaoliko le whaua se mai ia i runga o penga o whaas mitalaga o penga o whaas ralaunga ia te au makarungalu le ea wala masani tātou te tala noa tātou te memusa mo tātou miritino whaatasi ia mamuru au foe wa foe poro kalame ngā solo foe o le neiva yaso iyo o le aso ngā fua lava ia pi e tau whaatutu ngā tā pi e tau whaiva iva ia e mai se la pe a whapea o lena peina ma mawhatu langa o wala au lia o le weekend tele ia nei maenga sa whenga iai a mese lau to inga whalawelawe fo ia mawala au lia tele na uma ai li rifa e ni tau mawhitanga. Ia, so o mai iai ma le mana ia o le savali. Ia, mese fo sia mantou e kale sia ma sia mantou savali a sia mantou whaiwhi au lea so sa. E ila ua tau se e ia lea nganga fo ile leo le comfortable le nofo le whale. Ya le nei vanga le fiafia le tu ai foi tu langa masani wa foi le udanga mo e sambo le tu pele le loto le nganga ma mafufau atalo fa mo folo fatu o mai oi awa mai le na tu no e te no pia i ma e tau tua ma e ai tau ma le ai wa foi le sai dinga manui o ainga no foi ma kalesia o mai le tau le tu no le nai te ai a o mai o e malo waso o e fiafia na e mau le fiafia ia pe na uma lava le ne yaso na o me ti ngā malangona le fia na o ia te oe. Ia a wha pe fo o le ale tu langa sa fia ngai ma oe, ita, wha noa, ata, tangi. Ia o oe lava fo i, e iai le wha tofi mali e ina o vaenga na, na winga o lautala. Awa ia listanga te fiu lava e tau wha mawhana whanantu, ia ai a le ale taimi e, ioe, te vale tau wala i lo whanangalo e tawhai, ia ina ia, afo isia no to tama ya o e lava e tati au dia ile vaenga le nei ai ero tali tonu ya o lo manuia e uma e o ata fasia fa funga o la auto ulu leala lo to savalinga ya o le tato te tepa i ula matango i ula tato futi manu ula o no le lofa malanga le leo lo tato matai sili le langi ya malo lale fa to malo nga lue afa pe o le e te maua tātou whaasaralaunga o le fitu a mai a ngā ruenga o le ua e drive le fale whai mali o lo pisi le wala. Yo tiri sao te sao le muro wha tauta. Mai se le taimira ma se o le wala. E te ia ua toe tuwailo tu watu le taufi. Iyo. E toe a ai aku lau kūr kaufi. Ia ua le ai mase au ngā. Ua lua whea kisi manita vale le na yo numa talu. Lo walu sawa. Ai a whai mali e u whaiva. Pai le tala le ave pasi sa va ia soia. E tuwaia ai tauruu mai lalo le wati. Malo le ngā lulue, malo le whaatotoa, talo fo ili sa ili malo. Ia, whaatalo fai whioio le tala le lei, e mua whela u whaatalo fai whioio le tala le lei. I la tau o lo whaatuna paulia, o lo whaafale le malu, tala whaauto. Ia awa fo ili tau suina o le ipuvaio le ola, awa manuia mo Samoa, ai meisi oana sa ili ngā malo, whaatalofa mo fo alo whaatu. Ia whawhia ngai ngau mo le tala leia le tua, so o se whetawhai taulanga. Ia o le halava le taulangina, ma o whaalangilanginga. Ia o taulava wau whaalupenga o wholo whatu, asiata ma whaatalo whatu. Ia te auto beise o tau whale tua. Ia mai se fwoi o tua inga sai patele, ma patele, mai se fwoi o monike, tau pousa. Ia ma le tele o taulanginga lava. O lo whea ngai fwoi nisi o e kalesia te tele, mai se fwoi o nisi o fala putonga ya malanga maliu maleoti ya on vala au pa ia le tua fa mafana le nganga o le tua ya inisio ila tou fe ngai ma ftia ka de fanga o le fiafi happy birthday ya ila tou o lanto waso soifua le nei on le tato waso ngofua por kalame masani ya fa manu yantu o tou waso soifua
maso whanau tau wawai atu I tatou tala mai Samoa li potia mai eise tasi o tina matua. Te lor tangata matua lava lea pe sa ola tau mati tono o Samoa. Silia mara se lau ma le lua tau sanga lea ua wha mana vaina lea tuana ngā luenga. Amo ia fo ile nei tina. Ea o ila tau la ia veli tau langina fo ile leo le olo matua. Mara tua fo I tatou upuia. E ye se ale lo matua. E se le tau langina e ave le olo matua. Tamala lea o le olo. Sa malu wai ainga. Io e sa malu wai whanau. Ia e talofa ua. Wala aulo na matai. Se lau pele lua tau sanga. Ola. Io. Amu ia I lantou. E o oile. Whaafua le vaina o lantou. Tau sanga o le soifua. O le lantou soifua afu. Pasi ma le se lau tau sanga. Ia o le tele a le tele nalu waile solo vi mara to tele o tato. Ia. Ono o le ulanga fa ia e tele ai na tato walu fu ile le afor kausanga pi o le afor soifuanga le masfu. Ia. Le ngantala I le mo moli atu o fa mai senga. Ia e le to na ma le laina ia o fitia fo isio mantu office nei. Ile au pongi sa io e o tele a ia tu langa fa no no fa ngai fo I masio mantu o fa ngaruenga. Ia o a fo ia ina mantu pulenga o le faletua. Ia o sio mantu pulisili o le BluTV. Ia le faletua ia Sahara. Anai ia ua wala au fo I le matai sio na tua ai sio na tama. Io le fionga ia fono I ava. Seli tu se senga. Tau sili sila mai e wha mai senga. Ia mo ngā lofa ma wha mai senga. Ia e winantu I le fionga I le faletua. Ia pe ia ona mātou taulangia. Ia ona mātou pule ia le fionga ia anai fui mono mountain. Anai. Ia o le pule anai. Ia o le fionga ia Sahara. Ia e po o le faletua. Ia ai pangalea. Ia ua tali fo I mawala au le matai. Tali le langi. Ia I tūlanga fo I o le saili ngā ngase sa palefiangai. Ia ua tū la whano la fo I ua umi aso o whaatautolia I le apurupurusia I tofanga. Ia mare tautou dia o le fala. Ia le fionga ia fono I ava. Se li tu se senga ia o se tamali I ua leva mai longa na tautua ia Samoa. E mai se fo I matanga luenga o le official whaatoanga sa whianga iai. Ia matanga luenga ma tekta le malo sa palefiangai ma tautua I mo Samoa. Ia ua wala aua fo I le tua. Wala au lona batai. Ia a o whapenao na whai. Mo ngā lofa nā ma wha mai senga. Ia mo le faletua. Ia Sahara. Ia mai se fo I o le tofine ia tumema. Ia mai se fo I o alo ma whanau tangi mai ala. Ia ma le ainga lo to wha vau. Ia mai se fo I o se mātou pule. Se mātou pule sili. Ia lo to tele. Le fionga fo I le wha longa ia nai po le fionga re ngā fitasi. Ia ona o le wala au pa ia le tua. Ia I le mātua fo. Ia ana inisi na ia fa popo tuai le tūlanga o le tātou whatalofa. Iyo. Ia le ngantala I lea tātou te awhea foi ia le tātou o unanga mo tātou company langolongo sua sponsors o le tātou programa nei. Whatalofa mo folofa ma whawhita iatu. Tātou Pacific 40 ma le tālofa voucher. Ia le so foi se teimi to ai tonu o le sao le fionga I le lipule. Ia le tichi South Pasefika le fionga Leaupepe Talai Talai Lene. Whawhita tele le langolongo sua me se foi. Ia o le Maota Samoa ma le pomkesi service stations nai Vaetelo. Ia le tausala ia dora ma le latou foi au unanga. Alo le tautua tunu e le whangaloina. Ia tātou Tasi Market. Ia ma le unanga whaamali loto I so o se taupawhitanga. Te mo mia mai le Pasefika. Ai mai se o New Zealand nei. Tasi lava le whaloloa e tau le mafufau. Le Tasi Market I nai Henderson. Ia whapea foi ia le whaloloa I Papakura. Ma le tua le tātou whaloloa I Messi. I Auckland, West Auckland, e mawhai ona e whaongaina ma le unanga le monogram, e lafo ai ia sautupe I Samoa o ainga, ia, le ngantala I leo le Pasefika Family Health Group, au unanga tau soifua maloloina, whaare soifua maloloina, ia wafo I lei vai tau, tuyo puipuinga, saunga le mua ngantala I leo so se ngase o lofia ai le soifua, ia, tau tua nā le unanga, soifua maloloina le Pasefika Family Health Group le fionga I le alori fionga fo I le tabaita I purisili le fionga ia ngalo mo le mana vai whakaloa na seri mai se fo I le latou fo I au nanga manisi lava o tātou company la korosua ia
Afe mai la yo le tātou whamalo I lungo le tātou proklame. Ia, Johnny Tauti, talofa, pe ia o lena manuia le au istamaki Johnny. Ia, malo lava afa peo le nai sao, ia, malo lava fo I le ta alo lena, to vau tu ia Josefa, ma le la tau fo I vaenga, malo le fa toa Susana Ioane tia, fa taida mafuta mai, ia, moli fo I lo fango le proklame se uso, ia le tofa folesi, ia, po le tofa I le ingoa matua ia Yuli. Ia, ma le tausi le mafuta mai nai le ayo le tupu. Ioi, lona foi pa ia ole. Ainga sa whenunu I vau. Ia, nai frefa ma lo le mafuta mai ma lo le whaatotoa. Malayo manu. Ia, pa le tofa, le totoa le whalea ana, lau talainga, va ili o le la au na fusia. A talo fantu, maofolo fantu, ia I le mafutanga le nevanga o le whiawhirakata I lea. Ia, o aso, leu oi so le talofa sengi ma lo ma ta mai fa tai fo ina li o tara io ele ma mau te le antu e ranga tai leo shipa ma le la tu fo io fa tu puinanti pe se fa ma na manasi io sawa maua tu ngai malai io ma lo ma lo le fa to le de vanga Elena and Mika tawa ma tau ma tanga ma lo lava le sai ma lo le fa to be se o to le ma futa mai lungo le tanto YouTube channel ma lo lava le ma futa mai le vanga o le via fi ma le ni so tanto fa soa be se fo tanto o to tonga o tala mai Samoa ia be se fo ni so fa pitoa le tanto tichi sel te e manu ma lo ia la to se ile fa ia so for really tasi tele lava ai mai se faisia le tātou ori tu sai o le wifi fo le ua tala ia onga ai mata mai ia onga I sala fai malia ia le tala le maua mai ai tātou fa soa I pe ato fo I mai le tātou proklame veliamu manu savai malo lava le mafuta mai malo le fa totoa pe se vaina le elenga mika le malo le fa futa mai nai Hawaii mahalo ia to aloha ia be se vera fiti teruvasa malo lava le mafuta mai tato atu tato fa salongo fa pisirisi foi mai fa sin tato tala me so niso tato update me lo tupu ia te rode ia be se fo so tato tunu I Samoa nga tailea a mai awa tono mai le sa le fionga Leaupepe fa felo il tato malo lungo le proclame fa sin tato fa so pe a mai a fa salongo fa business nei a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu moto le Pasefika e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le market te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata I fua whatoanga e maua fo I a fee maisi me tau mafa mai le moana. E pe ia ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia yaso ia maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tātou tama o le whai e te maua umala vai Tasi Market A wha fetu langa o whaalawe e sa o le lei e maua tātou pusa pisupo tu ainga le lei ia leo le pama le gata foi lea maua pusa moa I so si tu ainga sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe I Tasi Market e maua fo I pu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa a mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market aua nei e tu muli ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti e iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasefika e tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village.
So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Taibele wanti le uolua se fuluminu te wate ai nei le tu la e lima i le tautua. Ma le unanga lau BluTV o te fifie whailu atu le ua mafatasi. Ma le fionga i le. Li pule o le tātou Digicel International po le Digicel Pasefika. Le fionga i le to o le manino. Fionga Leaupepe Talai Lene. Ia, ma le tātou unanga fo le Pacific 40 ma le unanga le talofa voucher. Ia, mo sau whaataunga i lafu i Samoa. Ofo lofa mwhaatalo vantu. Ya wa ya ku pe wa wa e look warm pe falling mai e se me o tonga se ngase pe ya so fo man we lau to fa Asiata ya po lau fitalenga fo il vai malai ei afiafi mata ngofie ya wa ta so tuli fo I mata fa so ya wa fo le mai moanga Samoa le ne fiafi ya taina ne fo le fa fofonga ta puai ya ata anga masani ya o mfaiona mafuta mai ile tātou po kalame ya o la Oceania Asiata asor tam fai ofu mafanfana ioi o le lava na tātou usu al taiau ti ngā lava fo ile malulu ya fa le tonu le tau ya ile mafai au na usu aso o atunu nei ya tau wana usu ya wase falau atamiti malo lava o mesili la le yo le ai te malosi yo e te le o va pe o ngase ko pole foi le la ngale tau fefel tangata e pe folding mai fulu ai le faina to tele ta woma ba ngale ta to proclame ngole ta proclame le vanga la fiafi mesila to le mafuta me Australia kele le Australia lo jo vai tu ai le to fine franta vita mai nai mai le mata tu Blacktown Hospital ui kalo fai pe ya la covid Tailo ye po anis fa mai o toi pisi ne vai taimi au se tani se vanga tama voi le wo fa no ngato lo declare ole masalo le pandemic fo o po se fa mai alo ia le WHO tau ona mata alia fo ia tunu tai tas da kamanga tama le lawo monkeypox monkeypox e mara tu foi la tatou i Samoa o tau maua le tala e pi tau le pipi il tamana ia tatou Samoa au le au Pasefika le ena te fia I lopo e fo mai le nau mai ia le nau tau fato fala inga le Asiata Asiata ma fasoanga ma tangata le renti fa fia ma fasoa ai te ufa mai e te o le tala na family doctor o mai e fa le pipi I te le tama e ena ai pe tau o le tau fifefe o monki ai pe o le tau fifefe o monki a tatou pe o le ala le le o lo winga fam talanga voi lile ia wa mo ia le sa pisi ana Europa ia au Australia le nei le case la mai nei ia masal po tasi po lo va yaso talo siala ala um fen contain a wa mo lo Australia mau tino ata to New Zealand lo to se fe foi ono le wata tala ia fe malanga inga I vai o tunu ia e lua mai se foi la o to ia sa ni malanga I Samoa wa no o me ni Asiata wo o foi Samoa wa le fo o tala malanga I Samoa ta fiola e o tamalang ai o tal watu ai te wa fa bawa e talo ta itana watu le monkeypox ta mena fa te fu ai mai se e fa to o vai te mi o la no fo tapo e mai so tato atunu aso mo o kuso tala a to no tia
ia o sa whiangai matatou le whama. Ia langa le mai tau atu o leo la e malanga e le i o le so mua no winga la o a ia ingo tūlanga ia. O le ai alu i lalo o le ai alu i lalo tūlanga tuwai. Mana tua no le tapena fo i le awa fo i tūlanga whatapenanga. Ia o vaenga tau le Samoa tourism. Ia ona la o le ute mua ui o le tūlanga fo i sio mātou whalavelave. O le ala ia la ui lalo le vaenga fo i le o le mo mi o lau rat test. Ia, no winga tau na whai losu whai tūla. Ia. Ai mana tua la o mea uma nei. Le ngata uma e ai le aso tolu se furu. Tolu tasi. Ro inga aso mo molo au kuso. Ele to e whaisa rat test. Ele to e whalia foi lau vaccination certificate. Ai au te ila whafisili atu le minister mai lanto. E mo mia lava le mai au tui. E te malanga i Samoa. Ia longa is fengta lo Leaupepe ma avela wa download ai lau telefoni. E lo ai wo mana fai au tu. Ali ai male tuai la wa le tau fa longa tunga ta tau nu le fa se fulu. Ia le fato a kapiki pasi se tuari po se me le tolu le afo le tolu. No me tasi na process umi la volo fato nu i Samoa. Ora matua umi a ono le foi tu tumu va. A mai tau i le malanga uni na matou ai. A tau nu le va i le lua. Ai masalo ona la na laki ya malanga wa usau pasis fatatali. Eri avea la sa ato wele lalo. Na la ato ilunga na vavea la na wo i fafo ina wo man kili atu vanga le fail test. Wa umana e sau le vanga al falmai le ave i pepa siaki ai wa man failo vaccination. Leaupepe au tui. Ona ta milo mai lo le situ la vanga le to faia lau rat test. Umana on failo rat test ina. Pato a ngai roi lalo le me piki o i le immigration. Immigration stamp lo passport. Ia a ngai lo le vanga voi le piki le aku. Ia ma ngai lo quarantine. O quarantine la le vanga mun tu sala i tu lama afaleia. Lau ka member sanga le. Ia ula lea. Ona la o mai foi la i le vanga le alfal mai le e fa solo atu ai. A fa pe ala na to lula finga venga pe to lua. Ia on matua umi ia le o laina. Watelo va lele yo atu temni tu mu flight ono winga ta pen mau e fo o e tele mana o musibo tia ai ona i tamama tina matua ono le umel taimi le la tu ai pai nei a inga lo fa sota ia fa ngo pasisi fa sota ile mana va lele faleolo ya wasi we tia ma sesi assist ele to so ina le wal matua fa pepe vai a solo le process atolna. Tau te le vaenga le wa e no ia ilo fionga le pepe e mesel fa fonga ma wala tunu. Tau ora informations le. Ai mesela ma o dole e sauni malanga tu i Samoa. E te wa la tula ia e te wa e tutu e matapongia PTA. Ia mese fo ta mama tina fa le tonu au le umina tu. Ia ai e mantala ma tau tu nga ma o. Le vola wa nga le por kala mele nei wale le vana malanga i Samoa to e fio mai le fionga le pepe. O ia la le wa go through ai le process le. Ia no winga e vatu fa fautuanga me se foi o tanto le fa fo ma wa fa yo le la ta pena te malanga i Samoa. A o lo e alu ma avena yo mantua. Ia e fa sika o mi ku le langa o le fa. E le basini le wo fa longo langa le na malanga se utina le verso de tende. O to fa longo tra ile o malanga le na tau va veana o i fa fo. Ono tu langa ile o to fa yer siaki fo ile. Le to vatu to fa ile siaki Samoa. Ile o to fa ia la tamana. Al power va ngale we eter watu e sa vali le masini ma tu langa fa pena ale na ta umai fo fa tana no ngamale to ngale tinu ia ona a fa pela e detect ma ye va nga fa pena si longa ye se va nga tau tilo le va nga ti tau afia ia na fito a ai ale ai ia es mu fa la fa nga so na winga la ma na ia la a winga fo watu la ia fa pena masini na mai le mai a uni la na mato atu ai. Wa faila we se tu lo ngo sa masini vele fa na detecting tu lo mantu e te vela la tu e ia fale te la tu pi fanga me se tonu lava tamala na ilo ai po e fiva po ini a unga voi em fa na pick up le tamala na lo fa nga ya tamatonu na na e la tua io vai ke we ku ia se si fa pe io le io to ia le tamaro na loma lu te luma to inga tanga nei fu le pi la fa pe ai u fa si li ma le ai o nai tau fualo vevela tu i foi lo mo i ke wa ke isi kama vo ro so fo malo ina tau tu i fo me e anga valea
ia na te ile ua toe mai ai oi ni usila i tele alu i fafo a le vaenga la la ua iai ua whaonga le masini le na a whasa i vanga nā la ua whai atu ai whape o lai te fiva matulanga whapena whato a viforola i hoi au tawhai to iei si vaenga whapena ai a wakuru moro mua ulu a lai whamai o matua no inga la lo pete o mai e toi avela o e whailau test ina ia a mautino ai ole o la ta foi mai tau i Samoa wale o toi popole a tangata i mask pe ia mele wei foi tatou e o kilani au mo te whafta ia wiolo ia whalolo i nei o lo lato whamalua tūlanga e pe la le warehouse le warehouse malai valele matawanga i matou whaatau la soa nafi e te savale tu loi tonu leila mask e ia sitama ia pos o tangata le no forfaitoa e whamai ia o lei mask i e tau na whailau mask na o tamiti la iti la vau lai whaatanga ia te au ia e le lei ale puipuia langa o leo waru whaatasi le pisi o le coronavirus ia ma le fulu masani voi le o le fulu masani na la fu la voi Samoa a le whamela lau Samoa mai so le tinga ina tu lau tamana na ilo covid e sa o lelo sa nonga a Leaupepe le tūlanga lea e whaisi masau o le anu le fulu le nāua iei tutono o Samoa mo mia lama fwoi manatua le whai e tātou tui la vai o le fulu e le fwoi lo sao ngā le mū matūlanga whapena e tu le mafuta bai le tōwhan matua whaiva i oe le sunga ea sua talo wena lo peti a me se fwoi o le lantou fwoi a o fia ka maroa langa pei o le lantou tama e le ua ave i no pereki Assistant Coach at Crusaders ia le wa before ia o mena no tau fa pe e sa o tau fa mai fa pe ai o le te lo to vai mai tu langa foi na tupu le on peleki ia au te no fa te ia na Awal me o fifi e le tau no me na mana oi o fa malo lo stoi no fosta io o foi so se me ala va tupu e tau wana fa tatanoa fa tu langa me uma ana me o va velo wita ia ele se file mo ele tua le lei ia mau pele ia te olon sai o le la malanga i Samoa o le tunu e tau na lava la on sai a wa va vela lo la tupe fa la la vina la ia la pele on sai mai to vili me le fatu o folo fa tu le por kala me mo ila jole ma futa me se vo le to fa fatata mati ma te usile ma futa mai sini o se tali te ro ta ua yo le info le tate vatua Iyo e o te loa au ia su alo petia e le o taitai ana o le taimi e whaatanga i ona ave Samoa iyo e tausanga la va fatto atu mo sa no la fionga ia sua ia porto fa tu lo wena ia ono tu langa fo ngal wenga tailo e ni sima fuanga e tailo au ia to le au tailo ngal wenga ia fa fang tain to e mai sima fuanga au tiri na ma wa lai lo lai si da fia ele ia tu lo me fa tu sa mauna alo fa tu le sunga ma tu to fa le ma tu faiva io me se fo io o le fale lu o le to ai ga man kamakoso o kamalanga e fe lo lan ma tu faiva e tau fai sa sa mo a o le lilo la ulim to le fora koso e teilo ero na e maua i mla vale le ele yo vale e teilo ele ni lo tam mo e fo ye me o tamiti me o fa na uta mo e ele u like noi ono tamai tau atu la ula o sui fo ia ia la style nei asa pokala me pese ma fuanga o ni me a vele o tau sa uni wala ina ni fa tau nga me tau o me alo fa na mai stasi o tamai nai lo for shopping center o Tara ai te ila ia o mafilo o le tau le o te fai te fa talafo ai tau o le tele lava o ma panga mai le ta por kala mela upipi ia e lau te sila mai ai ta tele ro antu ta tele vai atu e peila o ke i fa pe o ka di for ka ko la fa ia ai te o ali fo mai Asiata sau fa lo for me sili le o fa ta lo fa tanga tale kango fa karango mai le pepe i rungo por kala me ia ma mingiska ia o fa tu ia after tele mai mo mai mal e fa mai vai e masa e kango lo ka kala mai le ula mai Paula leo la me alo fa vatu ma oi te mana tango e ula mai rungo lo proclame Paula me upa uia te o le fesili so fa langa nga aba ve fu le lo kimu le fa le tono le tau ia ai a fa yo lete mai mo mai o te alo fa te wa vai do usika le u sa ula tu lo ula
manuia le tu pe yes kama kwa ya vele ya le na foi pe na no fasi se si ya vele ai fa le una ya faafetai ia sinata mai le anga leifo ya o le mo wai se ula asiata ya atonu le te o malanga isa mo le ula le wow ta mai e fifi ai tele ya le vanga le isa mo fe o mala to o taule telefone le ula fala ai o le o tele i nei ko ya la so sei o le te tau pon mele tau tutuli a tō lau tau tamo e voi lele o le te whapea o to ino la sau e o kau alo a wai pia e whapea nā tō langala o ele media ta tō i nei New Zealand wa vele mi noi voi lele ka ki whiara ro whai vai o fiu tito fa mai sole o le ula kenge le ula ngā ai le mai se ula ua fua le pisa oi ula mai isi o folo fatu ile por kala mele vanga o le fiafi isi vanga do na fasina ta faso ai tatele me inisio tulanga me se le vanga o proclam o le ua faso po mai sa mo ai ta ua fo vanga le wa lo sunga o le te company o le te pulea le taso company telefoni pito tele to tonu lava fo yo Samoa ya male o nanga wa liva o le ua fato no le tasi o manulo ti el fast ai nga malo a pale mai o le ama fai ona toe a faia fuli internet e le se to tonu o to nga internet fo lele i to tonu o fale a onga fanau e le nga maka mai so mato motu sa la fai le ala o fato no ina ma to fo le tele lava ina matua sa mala mai le ta o le tuanga le fato no ina le por kalame ona o itu fo i ma ale ale o internet e le to tau to lo wino na chi la fia ya o le so fina ngalo e fa mata is that a major issue e ono tapu ni ai fu le avano walanga o le fo ilai e fa ya tu le fa nga malo ya maniso ilanto ya la tato tau fila le na me fa feke le fongi o fudi tara me umo fa pena me fa yana exercise tamatiti ai o le aunga o le fa moe ngalea ina ia maua sa o loto le avano tutusa e fa ia ima exercise to inga vai nga mo mea onga so fina nga lo ile fa moe asiata o tono o internet fo yo wa onga tono New Zealand nei lo la to fa nga ina mo filters yes absolutely o filters la ia fa na pui ai tu ainga content e sau tono internet e fa nga la to lo fa nga ina computer si tono a onga ta ton foi la uia ta foi la nam fa yo fa tino tu langa na ele malo Samoa polo tanga luanga onga pa fai o le la ave computer si e fa ngal free internet le e tono o a onga sala fai e ta wana ye tu langa ia e ta wana e filter si mai le ni me fo e fainga ta na sue o la fai no fa nga fo isa mo termine te lo company Samoa i officer awa ele ngata i content fo e a fai nel fa now ala fo u fa nga filter se pui mai fo ile tele o isi tu ainga attacks for yet e ono afia ia systems na telen fa nga banks matulanga fa pena ai ya ele se mea o ile matua fainga tala vatuino o filters ina ia fa nga tono o nga ina ia mautinoa o la sa nga le mule internet ma lo fa vetai ia te au fa vetai lo fina ngalo mala mala wai te tau ona te le lo si la fie le tulanga le ono tulanga fo i tau i ngalo ngalo va ia ai va tula uia site mai le tu mai le onga sa oa onga para tu foi lanta sila le o vai ngau te mita isi matua onga pesenga le nga e laua lunga la tulanga tau facilities ma vai nga fa pede ia fa onga e ke furi mai ale internet i le computer lab te sa o loto mai ai lava e nga nai pui mai ai e le tu ufawina pe tu ufa sama noina e ale tu langa fo ile o lo songa feru alwa ia solo i tu langa vaenga i le te tau ona lu ia wa ia lava filters ia ma vaenga e na o tu langa ma site e faatanga mo na o mea o ngai te tau wat ele awala pui ai ma la fo mo volto mai i tono se tata watunu em fai ai ona fatino tu langa ia mai o telefone te mi fa ngai foi masini tono potua la fo il fai au
mai o lo fatino atu langa le onga e fua e lima taita inga i po kalame wa umana ona fatatia o waia o le tele o atu no na vave ono o yele interneti male lei o atu no foi na live vave yo lato development vave le alu alu luma o le saidi ilio o lato tamaiti i tūlanga le o onga ma tūlanga whapena o ta tonga le au toi pesenga lana sa tele na wa ai mea lotu mai Amerika ia tūlanga uma whapena ia o mātou ia na watu ia ongan malo ia na whatoa o tangwa o sa computer ina wa o le UP wai le university ele i mawon computer kolisio sa mor temina e man to foi mele o pone sile o nga fo i lai e matua de leile me tua i ma e tango tua fo i le o le ta ua na ai te rola utala sa o le tele fo yo me na maua yo o te fa ngaina o le matua sa sa o fo na lo fa le tele na lo ta fa ai pe a maua sina me manu ili ma ai fa ngale le o la ula facility tu sa o mane ta te fa so ai de la o mana ia wa tata mai le tulanga lo no winga ele ai se a fa ina tele ele se me ta o fia i fo proclame le mole o atu ia o nga nei fa na o me se ma to mai sala fai a o le sila fa facility e ono la vea fa mata i so fina ngalo e ono la vea le Facebook ia ma le TikTok i vai e site te tau ona ta ofi fo i filter aina ia focus ai te mai ti mea tau ta ofi e te tau on ta e o e tono mtanga luenga e ia ofisa mtanga luenga lau te lo tono le isa mol malo elem faina accessing a sites na la mela alenta tala ia onga pe fa yo le o e tono ofisa o le mea o le whainga luenga i tangata matua ma e whetau i eito inga content i o le whasa ia te aua ia ta tia lava na le content o mea onga mo le whanau ia e access ai ia lātou ia manisi mea o le tau te tala noi tamiti ia 1 i le ia 8 e le tatau ona talaina ma o te ofo whai au ia pea whai o toa inga 8 nai tono o ainga o la fo o avi e telefonu o le tau noi tamiti mai le ono tausanga na i le sefurulua tausanga o le sefuru tolu fo ia te aua ia o te lefo i o le ngaluenga mātua ma e tau fon whaatino tūlanga lea aua e lem whaiona whaasa mai lea onga ale masau na whaatanga whale e aluatu e whalala tamiti lea onga e tau mawhai ala e aluatu e sue pe fa fenta tala Facebook i o le onga awa le foi mfaino na tala ina fa mana ia tele le vaenga wa e au mai alo fionga le Leaupepe fatupu manatu le nga u lo tasi le vaenga lo o tele o na tupu le taimire nei e au nga ka lo ki ngai fe ngai male tamatiti tu lo yel telefoni ia por tamafo ia io e wala nga o ka ule fa ma tu tamala nga tele tau le ni ma tu telefoni wow tele na le mau fa ai e nana o fa yetu e tele no over ai fo o tau ai e ki vai fa e va nga ka no pe ele ma fai lo na handle tamatiti tu lo i ma telefoni pe yo fo folea ia ka go pa bla ai le onu lai monitor fo i mea lai lai va ai mata ia e ia fo i o le tele o me wa ta ina i ma fo ta mai pe o ta longa wa pe o kele o ta longa fo i ia e fa mata fi so se wala le na va ngai te lo el pokala meneta tal no aseta ona matua le ia le alu o le internet i tonua onga isala fai mano i tua fo i uporo. Tal tonu mai le suinga ma te leo o le alualu i luma o le to mai o la ie o tamaiti. E misi fai a onga. Awa le foi la le to pole fai a onga le tau vili mai e pia. E le vatuino o le sona mena. O le walwatu a toa ma whawhengu o fia ia meuma. E leo to tau o mea foi na lea le na tele fo ia hinga i sala fai. Manu i tua, e tau ave ata miti tu ia pia ia onga ia pia. Ona lai e mafau. E sili atu mea lai e whaonga ia onga ia pia. Which e sao, ia soia.
ai ale leila na faatino tatou internet lea le ia se mea latou ave fualo walo ave tau faaaoga ia pia aua ale leile le watu le information i le sona mtulanga pena le foi la lei foi la faaogaina faiaoga i kilivai ia e tutu sale is pe talavang tu sale is ma tu fale alu po male is ia pia ia e taua la no winga me se foi la ma tu lo fa fo mo mai e taua la veto e va tu fo yo o ta fa tau tuanga fo ma o e le fa pe fo e puru mo foi na tu fo ele por kalame ia le to fa male utanga le na la va yo au ai na o le tata longo ma se fa ia o tūlanga ina ia umae o lai alua o ngalo malosi malua o ngalo zele ni le faa o ngata tau o le whanau mai se fo yo vaenga ua maua yo lantou au ai leo se o na lantou faa o ngaina tato atu malo longa foi mai ia faa wolu tatou por kalame mai se fo nisi o faa pitoa le tatou titi seon e te ono mano malo i le fai unga fo yo le neiva yaso O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Joe fatalo fatu to te limo le tanto por klam fatalo fatu le sunga ya futa i lo mo vai su a apolu le mafuta bai sini au sitalia ma lo le mafuta berga te le to fine amati le pule ma lo le fatu to mai nai America io ma se vuole uso ya au ngese io sunga ya Stefano Corinne io te malo a mo e le lo sela ia a mo e le lo sela atu atu fang vai no futongi fafu io Shata. O le te ta ua le atu malanga. E te mua. Lono winga la le fatu na ngana o tatou ngaluenga ma tatou pokalame pe ai el vai taimile to te isamu. Ma lo faftai. Mana tuo le fa moele i sio tatou tunu. Ina ia mafai ona toe mawani fa alau i loa te tele. Ia e tau wala antu la ia tatou o nanga o fiso ta ikam fa sala launga. Pe ila o le BluTV tu atu i luma tatou ona o le film le mai le matanga ruenga so o le fo yo tourist beautiful Samoa le la o le malanga ai le tatou media anto le BluTV ma wo fo ile va no e malanga to Samoa mo le opening of borders o le live mai fo Samoa le tatou por Kolami o le tautai ai ma nei a tele ya ma nei te fo ile fato fala inga fo ile le tulanga o le o la to wo Samoa tau tafau ya ai fatino mai lan ngai ngaluenga voi le wani me man nei le Samoa ya to fato sina to ai ele malula tunu pe atu asiatu awala tala sawa e tau le mana mes fato sinan masina le o yu lai au kuso setema to atu tumwa va o no wingala o nisi me man nei to te au mai ya ola atu fato mo to ai o ke topa November tesema ma yan worry no walu lungo le New Zealand i passe le New Zealand o yan worry la mo le one way lo se la tala lo no winga la return masalo le lo penale tol se la pe fa e no mo wala return ticket fa se la lima se la mo yan worry masalo February fo i va pena ya yo no termina o latina e o tau le to tele se ta fa ai mana ya tele le plan o ala tu langa voi le o wala la te vai tu to official Samoa e se le prisionai tamala va ai male fainga me tonga luenga ele te fie lopo aluanga luenga man yo la lu atu fai ia tele la va ia nga luenga man tu o le ufa tatia mai fo ia official tourist ia mato wa por kalame mai lava ile so nga fua so lua so lu o lava ile so sa
e fa mutaina ila sto na e o le fa no nunga ina ia fai ona te le outreach fo le mole lalo langi e fa ai loa mai ai o le ua toe tatala Samoa ma le lona lua ua sefe Samoa mo le toe afifio atu le ngata mo tu risi mai atu nui fafo a o tātou lava tangata ma le tuore fa sofila ia le fa to fala inga le official tu risi ma mtanga luenga ia toe o atu o ma o tātou tangata Samoa e toi o atu e toi asia tu ia Samoa ma siu tātou baturu. E te le la vaenga e le ngata i leo la ma tō fo i savai. O whatever noa e whai mea tātou prokalame mai savai. Ia a tōru e te i fo o e leo o le vana e le toi vai atu i lo ainga. Ia lau o live mai nā i tanga i savai. O le iaina i fio anga fo ia e o leo wa umona ia i whato whala inga anai ma le tātou BluTV. Ia o te mauteo atu se i mana e pu e mai lava lau ke sa whai au ka whore pa wingar koko. Nei pau ala fautuanga ia urua ia matua lava lua tupe te lua maurua mantua le fautua lua toe o le isa mo wa faisi leva ia a faifu nei lua tau ainga wa leva na tuitui mai ai le tata la ia faitua ia o lua vanoa lea wana lo lua fale tonua feu e faatali le moa Samoa feu faatali le fali fufi be ia te lufia ai lua feta mafai ya ola uia fautuanga na ya matua lavar selen ya te lua maurua ia ole me foi le masani mero le anpongi ele tau ia se fa pole ele tula ia para tu foi taua ole fionga ya nai langa o te Leaupepe wa masani le olanga i pankeke Samoa ia o uia idi o masani vai o atu toi o le makeki wole toi le makeki tuai wole le sa so o malfalia ai ola le makeki da ia te mine iuta la po le la po mai fo il tanto la te lo le sta te mana o sta to Tautai la fai mai va o chef pankeki Tasi le na vai ke po ala hotel na ye o tau le tele pankeki le na la tamana we wa sa to tomaro so ile ala wa ye mabe pengilia masai mingi ia tama fa pena ina ia toi fa aisa mo wa leva na misir va ingale ya me se foi o tūlanga pa pena o le unanga la me se foi ia o le fala ulo ino le tele o tātou mataanga i Samoa ia o tātou lau whanua lo le hotel le au wana lo ia le fiafi pai me le tātou Tautai lava hotel o ina le fa mautu iai mo le whainga malanga le malanga atu ila lo le vaenga le official tourist o ina Iyo, mai le saunga o le plan na toa le iai lau fionga na upipa. Pau al melo te fia toi, o le time o le breakfast, o le time o le dinner. Le lo ngala utala. Hotel umma Samoa. Ia pe wa tu mo runga ia tamesina. A te lo te mo mua ia yuni no wo to lava hotel. Te lo fa pitos fam talanga ona fa pe o le pule o le titi salta malo le ia lanio ngala hotel. Ese le matua i welcoming o le tūlanga wile le te savali atu tonu. Ei mase mea wile le tau poloka i le walwatu. E maua sa u sesi special treatment pefa pe ujaru atu ta urusu wafa. E mesi lau ta prokalame. Wai ta tia ia le vahenga le prokalame mala ufiong. Ai fa pela walwatu fa pe antu. Ia o ule matito o rua mrefionga Leaupepe. E ono... Maua lau ta ele fua swimming pool. Te le tau whanoi. Ai te loi, whiwi se mana ia. Whai me ta Tautai Whai me Samoa, wile le au tawhole o swimming pool. Ia, sei wawa ai ei fo ia, o le mea mana i o le utaro lea. So sesi am whai o nā luai. Mantu aso ia ta o le wan le utaro, pe te tau whewhe, wile te alo atu e whelo ai maskula ki, wile le iluma. O atu le reception, ai ngangu malitaina le reception, fo ile le, how can I help you? Tili ana toi foi mai ali fe aua ai te loi ai watu ai te savali atu tonu e alu e te sa fa ila lau ya sautanga te serve o ile pa ya pe oka sau me ai pe te na lo watu foi atu lau laptop e fellow internet wa ya free internet na mo guest uninga lau tala wan walu luma tu langa o fali o hotel sa se tatu malo ya pe o asoya Ana tu stala te minei alla se selections la wa ye malo le mafuta mai si o si tale ta ina ina ta ko mai Washington ta uo informations nei mo o to ye tunu i fafo a me se pa auto malanga mai saune malanga mo Samoa o fa mo ngala na le official tourist
le la mafu ai ona malanga tu le tanto wa faftai fo ia ua mawale avanoa e malanga tu fo le tanto unanga le blue TV ia te lo fo le mawa avanoa e fo ini se media as well te lo le vala ulia mo le to tele la fo o media si nei ia te ro ia mawale avanoa tu sale i o mai va pe mai ngisi ai fo yo wa mo se manto special treatment but I believe ole tele la volo o lo utasia o mai ia avanoa ne me fayo na malanga i Samoa. Ia, e me se lava o tau i tono le media. Le van fifelo ai me nei tangata i Samoa ia te tau. Ai o te whamakau ke la kuke ua ka awhia o sisi. E paua mea la ta fe o e pa fa pe ni ai tala fi Samoa. Ai a fe le ni ai tala. Olo e o la mama o nei. Ia, na wale te pole e tulanga ale se wang nei tau ta fe ni on tamait. Ia, ai. A o ia me o ia le te ilo ya Ryan le. Al talo va ti avita fai malo mo to male man puta mai. Io. E me se foi no pro kalame fa tai mana ia nei talanga so o le vea so antoa la valale. Le amata tu le so momua. E ti lo le si vainga. Mana ia walanga e amata mai la vai le malai va lele. Le puenga o le tātou wa whaalau loa. Ai mesi o le la, au tau te bole maro le tunu. La maua lewa no tau te silasila ai. Te mi fo e tō ai tau nua tu ai le o atua mau wa alele ala o atua i Samoa. Naia, naia te. Naia wa o le opening o poras. O le maua la lewa no tau te silasila mai. Nai alu Samoa wa ili tātou tama voi lele sau whapipi le wa lele o nai sa vale le to. Preach le sau o ngai. Ia, wa iai. La weta, ele o toi es whatimu o tātou. Te reo toi whatimu. Le fas whala. Ana tua la. Ia te isa mo le lau tau e whaitau fo. Mana tua rua te le wa lele ia o whai paanga. Ale fwene sau noa le fionga le minista o nganuenga. O le mo o ka maloa se i request tu pe apalai tu le kampania le Jetstar. O sa le seni. Iyo, o lona na mo whanau nau ta inga. Ia tele ni kampani wa lele mawhai o na whaataro sanga tu mo ni malanga i Samoa. Ia e grant mai lava lele i sene mawhai ai. Ina ia tele ai fo ima tele e tūlanga o whainga tauwanga i Pasesi. O se matua ese manei al whanongol na mea pēr tau nu. Ia. Nanga le utatou wa e lare te mire nei. A e fia alu whataitainga, e fia alu le wa ale alu la stofin nei. A e alu mla wa lele la te ris whatatali a e maua sa wawanoa. Mau tinoa e fit se lau pe iwa se lau le one way na te alu wai. Ol mantua i taunta. Taungata. Iei la nisi a tatou wa lele tele ai options fui lele. O le sito tele le e hanga isa mua whai ungal vaso nei. O lai oi fiti. Ia. E o le wa ale las wharoi le fiti mo moe ai. Ua tula le vaa lasto nai. Ona la foi ma le vaa e latu i nei fiti i la tau lasto nai tau nui o la fiafi. Ona maua ilo le vaa la e alu i Samoa. Ai a o le tūlanga na o tele ni vaa le leo. O le fia foi na tu risi e anga i Samoa. Wa le au tilo atu mai o tau ngō fia pasese. Vai atu lau tau. Mai ala tau feo lolu. Si le la lau se fet pasese alu la whao ngā lau tupe o i le. Ai hotels ia ma tatou fale vo ia tua e te atu tatou pisa tele i hotels ia pia pitch fale sa tatou i lalo manu so le mau atu ia mantouri i sa tu ia tua li tau tele i loa fo i le meur fale o fa sa vili de neina ia ma le fa solo i le langoto manase e o mai ali tatou coverage ali tatou BluTV. La e sila tu fo ilo. Telo la. E uma le vai aso le o le media le uma ia tulanga vanga na la tala. Ai sau tala ia nai. Ai se vanga le super packet le. Na e fatali mele o so wat. Ia io e we fingo fia wala ngola we tanto office Samoa. Fai vono o tu fo popo toru masina. Io e wa fo ia. La telo la wat pa le telo mo. Le va futa mai le to fava ai na Folasa. Ia se time fo i vai tato update. Ai tasi le nei tangata mana ia wala ngale malanga tu le fionga te mai pale mio ni usila song fu. Aso fu vesfo. Vesfo. Na malanga tu ai Samoa. Ia, mau fo ile avano le tato o nanga e malanga i foi fo. Ia, po ele tato watam fai ia le lan o fetu le to fai ia vai. Ia wa langa le mau le avano e mafai ia si ona fatela noa ia ma mau ni na ifsidi mo le fionga tama tai palmia. Ia fetu le ia vai. Ia, la foto la fa lo. Ia toi, le ngol premio le mato tunu. E ala la ufsidi le te mana ia o alu atu ona fa o le ia tama tai palmia.
Le tūlanga e whaingo e apalai na vo i o whale le e tono New Zealand. Le whape vore le te mana o e te anga wa e whatau so whale. Ia po tau lava sau tupe se fe foi lele. O le tau mai tau atu. E pe fōninga me o whawhinga tā mo i lātou e whainga ruenga. Ia ma tau whio lolo vo tūlanga o lātou se fe. Ona maua whamanuianga ia maua mai fsosoani ale housing. Ina ia whawhaingo fia i ona whatau se lātou whale. Ai pe whawhaingo fia atu mo i lātou e leo whainga ruenga po lae mua mai tupere malo. Ia pe e fwoi seiso whainga ruenga. Ala wanga wa atu fsosoani vo ia mea le kainga ora. Kainga ora foi le Housing New Zealand. Teilu e po sao langa se sao teilu. Te o tana vo monta mafu fau voi lele. I tau whaale whea fo ina le titu. Ia, ai mai se voi lai toinga a inga vanga e tō tele. Ia, o tano format whano noa i le o talu watu. O la mole products ese. O lai available le housing. E ma whai ona fsosoani ai a o tau. Ina i am whai ona whatau stau whale. Ar tele o vaenga na wale qualify e foto tele o tātou. Mana ia na. O to lar fisili. Le whafonga mai vai, wai whafonga mai fisili le fionga. Ia vai lane tau wha pese fisili mo Samoa. Lona winga fisili sa o e pala tūlanga le kota. La wana mantua wha tele. Iyo, tasile na vaenga fo iyo le fisili. Tustusi la lo fisili vai wo ile na tango wha talanoa ia Jacinta. Antun, fai malanga tu le fionga tu pa le mio ni usila. To e tau nu tu i Samoa ile songa fua. Le ves fo. Ia, ai wavanona langa le no fai le to fa vai le fo isa o mo wala no fa talanoa ia le fionga sa fa pitu. Ia le la malanga tu ma to palmia. E sa unia o lua mamisa fa talanoa i Samoa. Ai so walu e fa ngata tu supo mo la fa tali mai. Ia, mole fai nga malanga. O le tu fa vai tu e matua man ia fa pito al diti sa. Le ia im fai na e sa no ai ni so fa pito al tatu. No lolo le alun malanga le tatu official Bluwave Samoa. O fa pevo. O tavulana fai sfufuanga tato kampania te tisau. E fsosoani e fo il mele tam fai mal tato malo. Ia una ia tu ia tangata e malanga tu Samoa. E ila tato fa pitole a mata mela so mua o akuso. Ia se ia o ia o ke topa. E il tato se i fa pitoa e fai ia akuso masalo pola solus fulono las farele mulmule o akuso. Fai il tato se lua tato prices o la se ina. Price mua, lua pepa malanga i Samoa, price lono lua. Lua fo ia tātou pepa malanga. Mantua. Em whai ane qualify. E wha pe whataulau top up tolu sfuta la, pe silia tu foi. E la fo lo ainga i Samoa, lono winga te malanga i Samoa. E wha pe la fo yo lau teine lai fiti. E manuel sei. E te malanga vo lai fiti te alu e asi, ia mawhine le na ave ei. Lono winga, la tunu wa la fo i lau top up. O la tunu foi na e laki. E te malanga te tongi te te saul ia lo pase. Ele na oile te alu. E mwhai ona e alu ma ave se si wile le te alofa ia. Lono winga ua tātou prices se ia au kuso. Lono ne whapepa malanga. Whapepa malanga au kuso. Whapepa malanga o setema. Whafo ia tātou pepa malanga. O ki topa. Ia, ai whaingo fie o la wale teanga wa ai. Taulu tapa tolu sfuta la pesili atu. La foi lo ai ngai Samoa. Po isi atu no Pasefika lo e titi sao. Anga wa alo le tatu se ile na. Ia, pe whao ngā le tautua le Click X Pacific. La foi le se leni anga i telefon titi sao li Samoa. Ia, po isi foi atu no Pasefika. Ia mo folo wa vano e tono le o le tatu se ile. Le la makta mwhai wa ai se se no fo le le al va le voi le. Pasa fai le. Tama wi atu ase vato mtua le le me ai. Paule va ngata ua. O aso e malanga ai, a whapete malo ia au kuso. O aso e a mata puka ia tato whainga malanga. E mwhaiona e malanga ia Novema, o te Sema, taua ia mati. Ne te o te mina wa e pisi tele le mwhaina malanga. E mwhaiona e malanga ia January, February, mati. A e mfua voi, pe a whai olai available ia nino fua o vaelele na. Malo mana ia, pawala le vaenga i teanga wa ai, nei whapitoa, ma nei whamunuianga. Top up, tolu sutala Samoa. O atuno o le Pasefika. Whai ona ia lu le dairy, o supermarkets. Kamara ngā e whai a o komekia, ti tau le... La tua whatau mai le top up tolu suta la, e tangolo vili numero over se lau nei. O teime te vili ngai lo numero over se lau. Mato mawaina lo numero te phone le na e vili ele over se lau.
Mato maua ma numera ato ainga le Samoa. Lena la for top up. Mela na lu e whaunga e mato e whaietse. Ai a whapete alu lunga mato website le Digital International. Yo matua tamana e tele star no e lau email. Ia la foi mo te mua lau email. A tau tolu suta la New Zealand. Pe tolu suta la Australia le top up. E tau ona e la foina. Ia, a la fo la foina la se le ni ClickX. Wa e la fo online. So se taimi ala foi pe te la foa tolu suta la Samoa pe lima suta la Samoa te ofo foi a wia pe a fer te le na tu pe na la fo everything e te anga va ala va i le tatu se ilea e te manu malo e le pepa malanga i Samoa malo fa tai mana ia nei tatu fa to de ngalo ia te o tulanga uma la unanga le te sel ia e to fo i mai ia mai for fui de la palapa Winga e te sense vaenga e la titi ai ate ila wa manuia e winga ko fiar wa fiki e wi ele si fiti vo ile le tate tau walu ia ia e antonu te wa mawa si tate alu ia pe au ta manuia fiti ala fa ile fiti mata Tautai ai fa ia mai numero ala fa te ile top up e o ia fa sa ngala na tala tate fialu fiti ai le ai si e fa ia si top up io e fa pe fia mawa si ko fia top up pa fiki mkonga se mo se vano te fao ye o e pe peta te laki ai fa te tele la unanga me la tu longa le tanto wa Pacific 40 me se fo yo le talo fa voucher ya le tau vatu le tarsanga le tato pulanga le talo fa voucher me Pacific 40 ya pe se la to fo i fuanga so soni e nei pokala me le o tanga te sa mo mana ya foi le malo le malo pepa malanga ya fa mai ya e malau voucher tau no lo za mo e alu lo fa tau le al tawainga ai o tulanga le tautu al tato Pacific 40 vai si pisio nafi te lo le mali nafi la mo te tapena lo to va tu le sau fa tau a mata mal far va veo limar va veo lo no winga alu las for le male aso to na yo ta fa ai ngalu o la le avese se le ni fo i posef so son ia morta penanga la so sa au te va ai tu fa lo la ya lui fa tau ya o le moe ya le pata o le AJ falea lili fa pena fut PJ na isat paitea mana ia tama wala le talo sia ele va perto a fo i mata fa ngal va vela sa ava mai wika fio la ele o so ko enga ia alona faita wa kule le texla wa sau vai atunga a voi ale avese mertemina ia fa aftai ai ma faina ese awala avelo se so ni sa mo awase me ayola sa wa le se tau singo la sa voile ya e matua pe le pa le ni voile le olanga ta tu sa mo pe fa la fetona ya la inga ai le ai si o tainga ya tava ai tu la what to vouchers fa tawan nafi ai le taia e o ai le uli malvanga le pia fa si pisio fa macho ai le uli no winga le wele wala faingo fie so se taimi mana me fail fa tawar to ainga Samoa al saulunga pacific40.com la fostalo fa vata over marcelo fa lo tono polum savai e ma fai ona la fo ele vata ya male tongina la le tato cash power ya mal tato pilio le vai le fa wor fa ungal masina la wa mata tu fa tu le pilio le vai na ainga Samoa amon mole o inai mo ma ele pilio le vai e te rem faina vili mai a mātou mau te vili official vai si ake tau pili. Foi o lau tau nule pili tau ainga. Whai ei. O ele mai le ata la fo mai a oi. Ia e lope fiele amount. Ia ona ia lo le lunga tato Pacific 40. E la fo le matatongi pili le vai a tau ainga vai a loato. Sa or se eleni alu le official vai. E le to ta milo se simea. mana ia whaafitai mo vaenga le nei fisilia tu na mai ano leni jiu uso o awe lua si furu ni usilala top up every week ai o komeki i le tou app na o le ting e te tau familiarize vanga le anoro le o vanga na le ting e sa o mau te whaipaanga ia e ono nai lua suta la lau lau top up na po kalame anu e vai aso uma ia langor swing o tatu whapitole e tolus furu ona winga tauna tolus furu ia qualify e mo tatu se ilea le whaatino i tatu promotion folder o le fly home ia toi lele e Pasefika peti toi foi malanga toi malanga i Samoa so sone toi tatu sili le anot le sau no ngalai mo miala toi tango ano fatitainga tauna sui tolus futala ina ia nga vai
mana ia ia le na amu ia la o e tiro la mana ia for skeli anu wala winga la utala o le pi o komeki ale aluan wai tama vai ka fale yango ia so fainga la tama le i la watango ano vo ile afa pesta pape ave mona yo no matua ya afa pe asolua uma tar sultasi la upoka la meia e fiki ai lava los fulula e pa wala swinga fai pe mana ano e qualified tato fa to po le sutala to ilunga tolsfu e una e manuia langa o le tau tata mai ele le te fai ngore o nanga le fai Samoa ia lo po matua o le sunga ya ano o le sia fa fisiri wo mana tua o ta il te chisel e fana na e fa mani no le tulanga le ile fai ngore le sim card mo tanga tele la malanga i Samoa ala ngalo e te no fa fisiri le vai ngale i se ta proklami ai ngora ula kwa ko e kele me kala ka ka se fisiri ku ele o pepe e fana fa mani no vangale ya mantua lau ata tenga mantua lau sim card Vodafone le e te mini ai alu Samoa em feo no le Samoa em fai ana tatangi lau telefoni Samoa lau telefoni Vodafone Samoa tu sala lau Rome lau sim card Vodafone po lau telefoni Vodafone ale o titi salu Samoa la olai po lau olai le Vodafone Samoa pape na foi la tatou sim card e mai Samoa leo mai New Zealand em fai fona fai olai lungo le Vodafone nei po le 2 degrees ia po le Spark tu so le Rome ai afa peo le te mana o sau sim card ti sao e te alu mo e fa ngai Samoa ala i tatou sim card e tu sa le ia sim card nga ma sim card e Rome nei o le numero Samoa ai tu e lunga lo telefoni tu so numero Samoa na wol a tango e vili oi e nei New Zealand e te vai atu numero Samoa la e api atu o le sim card o le fa ngai nei e au ngā la mo tatou i lau i Samoa ia wai se fe foi le Rome mo lau telefoni Vodafone po lau Spark lai mo tatou sim card il mato ofisa i nai mangeli o lo winga la fati inga fa pe le tate le o te le fa pe tate fa ia tu foi tau te no foi male ava initial company ai o mato wa ia mato fale i se tu pai te man vanga le e pi e antangia mai la utara no atu le mato ai inga le na malanga e kilia antu le titi sel o te le lo le tala nan fai mai ia na to sui el sim card ma to e lawa pe mana ia i o te ilo ia na o fa tu fa pena ava pela o lea wa o tau ele ma fo atanu le sa mo mia e fa tau le titi sel le nei fan top up nei o talu lo ta tu aula fan top up nei e lau sim card le pe la tu mato ofisa ai lau telefoni tu lo sim card fa ni na wola alo top up fa lo e malanga lo sa mo e se voi la mania ia na fai ale o vai Samoa ale tinga ina le tanga wakta nge al top up patua e te longo fia wa se wa fiu fatali top up le to lo ai o fai ngo fia na mantu nei so se falo lo New Zealand wa fai no mo top up ti sel au ngala mo ai nge malang Samoa ia no le vili me nei fa na nei top up patu tatu telefon ia fai ngo fia fo ilo tau nu i Samoa tatu malang me Australia ma Amerika na tau nu wale arrival e tau matau o lo ye lenga falo lo ai lumai na ya e pelon tolu tatou titi sound e matala i te mi matau no toi valele te latu ai na fai lo sim card e taua no walu mal telefoni wa umana unlock po uman tatala tama voile so se sim card ai olai na ngai te me te watu mal telefoni fa tau mai le Tautai Australia na le sim card al Tautai olai se lona la e unlock atom fai no la i eso se sim card mana to te to ro lise la mo tu pusa mo to tau tatala se fina Sara le u male to mavtanga mana le mafuta mai na watching from Ascot Park i Wellington e be se foi la o lese noa tu ia fanga male la to foi mavtanga mai Sydney Australia le vanga le fina e faftai wa manino ia au fala ni so ilan to ro tau fa manino le vanga le no winga tau foi fai la von fa tau ro titi sel sim card e te malanga mo o isa mo fa fingo fie ta to tu le tanto wa fa la lo le vanga o le afiafi ia se i tau vai tu le man ta mai update le po already mai mo Samoa already mai lo na ona foi mai le tanto wa malolonga ta to what tu ro isa mo le tanto update stand by me le to fa ia va ina forsa ne vanga o le afiafi
malolo le pas tui pui mo le COVID ma so se fa mai e la tau te whaia au nanga lau tele mo ainga e fa tau no ina foi follow up se so sa taimi la tau te whaia au nanga lau tele fa ale soifua maloloina tūlanga i ngase o le suka le ngā te foi leo ngase o le wha i tulo e fe soa ni foi na i wha i titia le tau mafutapa la tau te ao ina foi pe ki live hantu medications mo lo ainga la tau te whaia foi social service referrals food banks le ngā te ilole au nanga le MSD fa Better Wins lima Waimahia Avenue i Manrewa Weymouth ia po le tasi toruono Queens Road i Paimiua a fa pele me fai ona e fio mai e me fai ona mato wantu lo Maota pe te vala aule numero le nei o le overu se lau Tolu lua o tolu le Pasefika Family Health Group number 1 Toi fataro fatu le taimiro watile ua se furu pali minutu te dele tu la e ono le la ua ready for a to update mai Samoa ile to fava ai na Folasa Leaupepe ia se vai ga te fia sau noai e le fa mai ai le ta fataro noga ia langa ia le mato fontanga vo le ale a vaenga mai e involve le au mainga tangata piki a mai Samoa e matala la solulu a so tofi maras for really ya te lo le te malanga la so astofi iyo ya ni te ole most time ai atu fo se tu lang se tima inga foi ya e lima taita inga ai lau malanga langa o fe fo sio lo vale pa tau no Samoa ya lau to fa le vai malai ya e lo tu sa so yo e lo to fa ya me o mal matata at yo ai tau ina ya manuia le to fenga malanga male o ia mai la tau mo fo lo tu sauni atu wa fo ia nai tu langa fe au fale ainga ia o le matu talo ia la ele ia tu langa fo yo penga malanga le ia matu langa fo la fa pio ne u ia Samoa ine te o matu tanu atu ia we fale tonu mai o au te lovoi o le talo umana tatu pa anga o lo fa tasi mai lunga le o tatu po kalame le talo sia e sau se tatu Tautai ia o ta tu mo mai Samoa fatino mata po kalame yo ma lo fa tai lo fionga le pipe mo fa munia ngai le mas salo man jo la le no fia wai fingo fia mele o talo fa va wala fia ai ya se vale ai il fa loa ya fa il talo fa io la foto le pizza e vai le man ya ai u fo Samoa la tomo ya ta se vale ai lima tala ma wala ta me ai nai Samoa u yo le fa tai tele o le tō pule. Ina ia manuia fo i le alo atu i whurutanga, me se fo i o le tō wha moe, me se fo i o tō o lima ua fo i le tūlanga i le o maingo i lan tō ngaruega wha taimi. Ai wha tai fo i tāwa noa le vanga o le fiafi. Ia mana tu, o le ata wha me ia tu. Ia ua tātou o tonga mai Samoa. Le ua stand by me le tō wha ai nā whara sarasiu le tātou BluTV i Samoa. Ana wha mai leo le tātou proklame le vanga o le fiafi. Toi fia fa tala fatu i le fa fonga male mai mo le tātou tinu o nisi fo nei o fa poponga o tala o me o tupu lo tātou tinu o i Samoa nei. Ia ua mo fai fo i ona e mai mo ma e fa fonga ai le tātou ala ata le BluTV. Ia i le tātou tautua ia mai se fo o le tātou proklame o le Tautai e pe ona ia le nei asolua. Ia i la solona lua se fulu lima ia o le masina le nei le masina lona fitu o toi lima aso o le tātou tau nuu lea. Ia e tau walunga ngā luenga, ia me se fo i o le tātou fōlaunga e pei ona iai hia le nei fo i a masina, le masina iulai o le tausanga lua afe lua se fo mani lua. O le talalo mātou, talo le tau, hia o le mātou tinu i Samoa nei, hia i le whaafafonga ma le mai moa le tātou tinu. O lo whaatu mawina winga o le tau, e pei ona iai hia o tūlanga masani e whesuisu ia i lava, hia i le teimi ua la o le teimi fo i ua timu. Ia e whapena fo i lona mawhanawhana. Ia o iai pealo tātou tino o i le tau su. Ia le rei fo i vai teimi ma le rei periota o le tausanga. Ia a e whaafatai maulunga le bi inga o le tua. Ia o le lava o lo solonga manuia me uma. A o tātou whapena o na tātou Taupea o mai ai. Nisha masina utuanai. Ia me se fo. Ia o le tātou whaatari tali lea. I le teimi e toi malanga mai ai ma toi tala alo ia. Ia tua oi whawa ma lo le tātou tino. Le ua wha moe le masina fō. Nono winga o le vai aso fō lea. Ia ai o nei tala to mua le nei aso. O le vai aso uto na isa whai ai se
whaalinga lau whai whaatoanga te le lava le mo tele sala whai mai tau mai le whaafonga mai mo le tātu utunu ia o se o le afioanga po le tūmalo mua nei ia ua amata mea i le tātou ulua i sele selenga ia manatua mai ia o le whatoa amata ia le vaenga fōlea ia e li whaapea ua levon amata o whaalinga ia masani o na whai ia sa tā ua lava o le talo mua ia o le whaalinga lava lea sa whaapena lava na ia i le amatanga peitai i le tūlai mai o le whainga malo le vaenga whaabu whai le whaasta mai se fōu i le matanga aluenga i o whaatoanga ma whainga umanatu ai o le asui le ingoa o le porokalame le o le whaalinga lau whai whatoa mai le talo mua i le ulua i sele selenga o lona winga o le tūmalo palauli numeritas o le tūmalo le ua mua o lātou whaatinoina ma whaataunuina ia le ingoa lea o le ulua i sele selenga pe o nei aina vai aso o tonai e lua aso sa whaatinoina i lea whaamoe o le aso mua sa whaapena o na whailea ma aso ia e whailoa i fo i tā leni a whanau i tūlanga ia o anga waa ia me se fo i o whaafianga ia o na taualunga lea i le aso lona lua lea na whaataunu ina i le whaalinga tele lava ia o le whaalinga leo whaivalo filima i le ngata lau whai whaatoanga o le au whaiwhaiva o le au whailafu manu a me se fo i la tau o whenga i male mta whaioi o le langa ino mea tau lima e pe o le ngau singa o le siapo o le langa ino i e tonga ia ma i e sae ia ma so se tu ai ngā whaivalo filima o whenga i matina matama e whaapena fo i tupulanga telavou o le itu mano palauli numero tasi o le fionga le tamaitai minista o ia fo i o le suifai pule ia po le tofi fo i o le itu malo palauli numero tasi na vema sui o le itu malo e moli le nganga whaaftai i le whainga malo e tau la tu le mta ngā ruenga o whaatu anga ma whainga whaiva o no le whaama ite le ua mawhai ai o na iei nei whaalinga ma ua whaingo ino le ulua i sele selenga o le whaamoe ia o le ulua i sele selenga ia o fua po ulua i sele selenga i o whaatu anga ma whainga whaiva ia o fua umana o whaeleleanga ia o le ama whai o na tuina atu ma whailo atu luma o le whaalinga tele le lau whai whaatoanga i tu ma lo nuu ma fioanga na saunoa ia le li minista ia o whaatoanga ma whainga whaiva ia le sunga lauli le maali toa po lata i wafosi ia e moli le whaaftai le i tu ma lo a maise ia o le whailo foi ia o le mafuanga na e se tofa ia i le mtanga luenga ina ia whaatino ina le whaamoe ina ia maua vanoa ia o se fesoasoani fo'i mo tangata umalawo le atinu ina ia auana e whaapito manu ia tasi o na o le taulanga a ia mawhai o na whaasafua atu tua i nuu mawhianga i tūmalo ia lea porokalami ma lea whaamoe ina ia mawhai o na whailo ai ia tau mawhainga o whaivalo filima ia o tātu tangata i Samoa nei e mai ai o le sauninga le nei ia po le whaalinga le nei ia na mau fo'i lava no e tau au ai le mea lofa le mta ngā ruenga ia o whaatoanga ma whainga whaiva o mea whainga luenga ia whaatasi ai ia matulanga o la au tuto ia a maise o whaisua e lua se lau na fōa i le itu ma lōne nei ina ima whai o na lato whaafai leina ia ma aveo se isi vaenga ia o le tūlanga o le whaasau mō le ngātai whale o le talalona lua ia o le ua tau nuu le whaamsinoinga se tāngi a se tasi fo'i o tina o le tina nei ia o le fale tua o le sa avea ma whaamasino silia le whaamsinonga Samoa le afionga ia tiava sue fale fatu sapol le ua whailangi le fōlaunga i nei masina ua tona i ora nei tausa le la ua tō ai tau nuu le whaamsinonga sangatangi ia i le tūlanga o wili po a seta fo ia wha le tūlafono ia se ua maliu a o lea sa whaapena o ne tuina atu ia i le pulenga fo i leo le tausima vaenga ia po le vaenga le ta ua le public trust o le whaitionga e manatu ia le whaletua ia Daphne Sapol ia e iai vaenga o le tūlafono me o ma vaenga taus e le o whaapena o na sa vali le iai lo sa vali ai ia le pulenga ne o le tausima vaenga i le whaatinoina ma iai lona whaamoe e se lava ia vaenga ia ua whailo mai nei le public trust e se le vaenga o vaenga o le wili po le aseta o lona tōlua na mawhai ona ia iloa i le taimi ia o soifua mai o lea lai pe iai se tūlanga fo i leo se whenumi ai
i le tūlanga o wili ia lea sa avea ma whaamasino sili o le tātua tino. Ia i lātou lea sa whaapena o na wili ai. Ia ma whaapena o na tuina atu le pūlenga o le Public Trust po le Tasi Market. Ia lātou te te wina wili nei, ia ma aseta nei i tangata lea sa whaapena o na wili ai wha le tūla fono. Ia e le ua maliu po le fu sa avea ma whaamasino sili la fionga ia tiawa sue fale fatu sa polu. Tusa ma le 5 ia alo ma whanau ua mawhai o na toi whaafo i atu i tonu o potua o ngā mawhalea onga. I le programe ia le whaaptonga o le Samoa Victim Support po o le whaaptonga i au to manga mo e ua puapua ngā tia. O le to 5 nei o whanau o i lātou sa whaapena o na whaatau sa vali o lātou o loa ia i mga ala ia i le taulanga ia po se nisi fo i vaenga le tino le whaingoi no street vendors. O le programe le nei ia ale to manga mo e puapua ngā tia. Ua Oceania i le tongi ina o pili ia o le tongi ina o mea onga a maise o lava po ofua onga. O mawhai ai ona toi fo i lātou nei. O le nisi o manunau tia le whaaptonga nei o le tafi a sea leo leo la mativa ia maise o le Oceania. Ia nisi o i lātou lo mana o mia le Oceania. E le ngato i lātou o whengai o mawhatianga o no i sauwanga le tino, sauwanga le mawhauwhau, o whainga a inga whaamalos, ma isi lava vaenga. A o lea foi e mawhai o na lātou Oceania. I le tūlanga o ngā whanau. Ia i lātou wa le ngā whatia. O lātou a inga o na wha onga, te tongi o lātou pili a onga. Ai o mawhai o na sulu whai atu. Ia ma whapenau na sa ili Oceania. I le tō manga mo e puapua ngā tia. Lea la ua whapenau o na Oceania ai. Ia inisina i o alo mawhanau e 5 o le tātou o tino. Ia ina e mawhai una toi tu inatu i tono whale a onga, potu a onga. Ia au waro lātou lumanai. Mwa a inga, ia maise fōi. Nuu, whapena fōi mai kāle. Sia. Ia, o na manatu lea, o le tau lunga i o nai meo lo tupu i Samoa nei. I le asolo na lua le nei vai yaso, le asolo sifurima nei. O le masino i ulai o le nei tausanga. Lua afe, lua se funu. Lua. Turi tau mai se isi o na whaapoponga i sistemi o i luma, i lanso a tai au tau puleola i le anga le lei o le atua. Ma wai se isi a tātou whiloa inga. Mai e Samoa nei le ofisa le tātou BluTV ma le tātou unanga. Manu ia tela nei afiafi, whaasaifua ia. Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open, like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the Ainga. You gotta get back here, brother. I know.